Igitondo cyiza nshuti bakunzi b'Inshuro TV Sports. Uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 tuje kubagezaho amakuru azindutse avugwa sports update cyangwa ku Inshuro TV. Mu Rwanda turacamo ku mugabane wa Afrika tuhace ndetse no ku mugabane w'Iburayi igikombe cy'isi cyashyushye naho turaje tuhace. Ni nyuma y'uko amakipe menshi yo mu Rwanda no hanze yarwo akomeje kuganiriza abakinnyi bamwe ngo bongera amasezerano mu gihe hari n'abashya batangiye kugurwa hitegurwa umwaka w'imikino mushya 2026-2027. None aha kurikira ibyagezweho biri kuvugwa mu makipe atandukanye yo mu Rwanda kuri uyu wa gatatu. Youssou Diagne yasubiye iwabo. Youssou Diagne wari kapiteni wa Rayon Sport yafashe indege mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu asubira iwabo muri Senegal mu gihe ibiganiro byo kongera amasezerano iwe na Rayon Sport bigikomeje. Byavugwaga ko uyu myugariro wo hagati yamaze kumvikana na Rayon Sport ku masezerano mashya, ariko we yivugiye ko bikiri mu biganiro hagati y'abamuhagarariye n'ubuyobozi, ndetse Imana nizagena niba zakomeza gukinira ikipe. Uwo ni Youssou Diagne. Gusa ukurikije abakinnyi babiri b'abanyamahanga bamaze kugurwa ari bo Charles Chuapampa na Matamona Abel, birashoboka ko uyu mukinnyi atazongera gukinira ikipe ya Rayon Sport. Niko bimeze kandi ku munyekongo Chimanga Ramadhan Chirembi nawe wasoje amasezerano muri Gikundiro. Undi mukinnyi wasubiye iwabo ni umunyabene Joachim Vininhos utazongerwa amasezerano. Yes, tuve muri Rayon Sport twerekeze muri APR Football Club. Yo iravugwamo abakinnyi batatu b'abanyamahanga icyarimwe. Kuwa kabiri myugariro akaba na kapiteni w'ikipe ya Tupisa Mazembe yo muri Congo Maduzo ukomoka muri Burkina Faso yabaye umukinnyi wa gatatu wamenyekanye ko APR FC yamaze kumugura. Kapiteno Tupisa Mazembe Englebert yongereye kuri umunyako d'Ivoire Amani Kwadio Kani Michel Blogneve usatiriza amanyuzi ibumoso n'umunyezamu Hernan Suruane wo muri Mozambique. Madudon yafashe umwanya w'umunyasenegal Youssouane weruka gusohoka mu bwugarizi bwa APR Football Club. Gusa kugeza ubu nta mukinnyi mushya iyi kipe iratangaza ko yaguze. Ibintu bya APR rwose ntago bajya bakunda kubitangaza. Yes, Rayon Sport tuyigarutsemo gato yamaze kugura myugariro, ubwo ni umukinnyi wa gatatu. Ku mugoroba kuri wa kabiri ikipe ya Rayon Sport yatangaje ko yasinyishije myugariro hagati Charles Chuaporo wakiniraga ikipe ya Castres Stars FC yo mu cyiciro cya kabiri muri Afrika y'Epfo. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 wavukiye muri Cameroon ndetse ufite uburebure bwa metero imwe na santimetero 99, ni muremure rwose. N'umukinnyi wakaba akina basketball. Yageze muri Afrika y'Epfo muri Mutarama 2025. Imbere yaho yakiniye CR Bornus muri Maroc, Colombe Sport na PGS FC zo muri Cameroon. Yabaye myugariro wa gatatu hagati uguzwe muri iyi mpeshyi nyuma y'umunyekongo Abel Mutamona Wakonda Kanda wakiniraga Amagaju Football Club na Nshuti Didier wavuye muri Gorilla Football Club. Kamarade mutoza mushya wa Sunrise nyuma yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Bitwaye twabitangaje ko Kamarade yavuye muri Bugesera. Banamwana Kamarade rero watuzaga Bugesera Football Club yagizwe umutoza mukuru wa Sunrise Football Club ku masezerano y'umwaka umwe. Sunrise Football Club na ikipe yo mu Burasirazuba yazamutse mu cyiciro cya mbere ubwo yaherukaga muri iki cyiciro cya mbere muri 2024 kurya nayo urufito. Kamarade rero yafashije Bugesera Football Club kubiya 9 mu mwaka w'imikino ushize. Yes, rero igitondo cyiza turi kumwe n'abadukurikiye ahantu henshi bati mujye mubidukorera ibi bintu buri munsi. Thank you my bro. So amakuru rero tuzajya tugenda tuyakora gake tunabifatanya n'izindi nshingano. Mujye mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana hagataho. Gahunda z'Inshuro TV zirakomeza nk'ibisanzwe. Ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao.